संपर्क हृदयर। भोर समय मेघाच्छन्न आकाश सूर्य देवता को एपरि ढांकी देइछि जे सकाळ हेलाणी कि नहीं जानिबा कष्टकर होई पड़े। पूर्व राति प्रबल मात्रारे वर्षा होइथिला, तथापि लगे जेपरि एतिकी वर्षारे मेघमानक मन शांति होइनी। हे देख, कहू कहू वर्षा आरंभ होइगला। बड़ बड़ बरकोड़िया टोपा मानक मध्यरु गोटिए टोपा आसी मधुमयी मुखरे पड़गला। सामान्य दिन मानकरे एहिपरि छोट छोट घटनारे बहुत इरिटेट होती से, किंतु आजी आखि दुईटी खोली बसी पड़े मधुमयी। मनटा भारी विचलित लगे। पुणी गोटे टोपा आसी तांको हाथ में पड़ा। यही 3 दिन तलर कथा। काल बैशाखी जोगु वर्षा पवन चारिआडे खेली जाइतिला। गोटिए वर्षा पानीर टोपा कण देहरे आसी पड़गला जे विरक्त होई मधुमयी कहती, मु मना करी ना एमिति झड़ वर्षा समय रे मो खट पाख झरका को बंद रखा। ए घरे घर लोकंकर तो जहाँ दायित्व नहीं, ता सहित चाकर चाकराणी गुड़ा भी सेमिति होई गलेनी। यह सुनी संगे संगे दौड़ी आसती 2 जण चाकराणी, किंतु आजी एही प्रकार कौनसी विरक्त भाव आसी नाही तांको मनरे। स्वास्थ्य प्रति जत्न नेबारे कौनसी प्रकार त्रुटि करती नहीं। सकाळर व्यायाम ठू आरंभ करी भल खाद्य उपरे मध्य तांकर सदा सर्वदा ध्यान थाए। 60 वर्ष हो जाइथिले मध्य मुहरे तांकर आज भी सेहीपरि स्वर्ण ज्योति अछि। पड़िशा घरर पिला माने तांको आई डाकिबा स्थान रे डाकंती आंटी। तांको मध्य एही आंटी डाकती खूब भल लगे। इंग्राजी रे कहिबाकू एवं लेखिबाकू बहुत पसंद करती मधुमयी। आज किंतु मुहटा भारी सुखिला लगुछि। झीर छोट बेल कथा भारी मने पड़ुछि। झीर नाम हेउछि मिताली सामंतराय। घरे गेल्हारे डाकंती मिली। मधुमयींकर बड़ झियो हेउछि मिली, आउ तापरे आसे तांकर द्वितीय झियो मंजू। कथाटी शुणिले भारी साधारण लगे, किंतु ए सूक्ष्म कथा भितरे केते जे रहस्य लुचि रहिछि ताकू ठाब करिबा असंभव बोली जଣା पड़े। एतिकी भितरे मधुमयी चली जाती वर्तमानर समयरू 25 वर्ष तलकू। हठात तांको मुहरे पुणे सेही स्वर्णिम ज्योति फेरी आसे। मुहरे हसटिए फुटी जाए। निजको से खोजी पाती गोटे पुराणा चाल घरर बारंडारे। 5 वर्षर मिली दौड़ी आसे माँ पाखक आ कहे, माँ जानिछु आज बापा मते सकाळु 2टी चॉकलेट देले, आ मंजू को भी 2टी चॉकलेट देले। किंतु के जानी मंजू केते बेले आसी मो 2टी जाक चॉकलेट नेकी खाई देछि। पिठी आउसी आउसी कोଳରେ बसाई 2 झियों एमिति बुझे दियंती जे 2 झियों मध्यरे सबु झगड़ा सरी जाए। पुणी हाथ धरा धरी हुई केते जे खेल खेलती तार आउ किछि शेष नाही। मिली को देखु देखु 8 वर्ष होइगला। एबे से नुआ स्कूल को जीव। मधुमयींकर भारी इच्छा थिला जे तांकर 2टी जाक झियों को इंग्राजी मीडियम स्कूल रे पाठ पढ़ाइबे। तेणु मिलीर बापांको मनरे संकोच थिले मध्य से मधुमयी का इच्छा को सम्मान दे 2 झियों को गोटे भल स्कूल रे पाठ पढ़ाइले। पाठ पढ़ारे मिली और मंजू 2 जण बेस भल थिले, किंतु मिली पाठपढ़ा सहित
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦିନଗୁଡ଼ା ଖୁସି ଓ ଉଲ୍ଲାସରେ ବିତି ଯାଉଥିଲା ସାମନ୍ତରାୟ ପରିବାରର। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମିଲିକୁ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମଞ୍ଜୁକୁ 23। ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଦୁଇ ଝିଅ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ମିଲି ଏବଂ ମଞ୍ଜୁ। ଏବେ ବାପା ମାଙ୍କର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ମିଲିର ବାହାଘର। ମିଲି ପାଇଁ ବାପା ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ଆଣିଲେ। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ମିଲି ଆସି ମା ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ମାତ୍ର 20 ଦିନ ଥାଏ ତା ବାହାଘରକୁ। ମିଲିକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧୁମୟୀ ମିଲିର ବାପାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମିଲି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେଇ ବୁଲେଇ ଆଣିବା। ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ବେଶୀ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ରହିପାରିବ? ମିଲିର ବାପାଙ୍କୁ ବି ମଧୁମୟୀଙ୍କର ଏଇ କଥାଟି ବହୁତ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ରବିବାର ଦେଖି ବାପା, ମା ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ। ସେଇଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ହୋଟେଲକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୁଆ ସାରି ପୁରା ପରିବାର ଖାଇବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ମିତାଲି ସାମନ୍ତରାୟ ନାମରେ ଗୋଟେ ଚିଠିଟିଏ ଆସେ। ଚିଠିରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ମିଲି, ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ସେହି ମା ଯିଏ ତୋତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଥିଲା। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ମୋର ଏହି ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖିଥିଲେ ମଧୁମୟୀ ଓ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ସେଠୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଏହାପରେ ସେ ତୋତେ ନିଜ ଝିଅ କରି ରଖିଥିଲେ। ଚିଠିଟି ସରିବା ବେଳକୁ ମିଲିର ଆଖି ଲୁହରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ର କବାଟ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ମଧୁର ସ୍ୱରଟିଏ ଆସେ। ମିଲି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଦେବୀ। ମିଲିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ। ଶାନ୍ତି ଦେବୀ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ମିଲିର ହାତ ଧରି ତାକୁ ସେଠାରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧୁମୟୀଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ସାରା ରୁମ୍କୁ ଭରିଦିଏ। ବହୁତ ବୁଝାଇଲା ପରେ ବାପା ମଧୁମୟୀ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି। ମିଲିର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏତିକି ଭାବୁ ଭାବୁ ମଧୁମୟୀ ଫେରି ଆସନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ। ଆଖିକୁ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ଲୁହ ଆସି ବାହାରିଗଲାଣି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆସେ ମିଲିର ଫୋନ୍ କଲ୍। ମଧୁମୟୀ ଖୁସିରେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ପରେ ମିଲି କୁହେ, ମା, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ଯେ ତତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି? ତୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ ନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ମୋ ନିଜ ମା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ତୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କେତେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ ତାର ଆଉ କିଛି ଶେଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ବସ୍ରେ ବସିଲି।
3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀ କରିକି ରଖିଥିବୁ। ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପୁଣି ଥରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାରମୟ ଘର ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠେ।